India rama hrileng in zualam apan zela nimin me nithum kha hrivei muchu antam berni anile ta mi sangni jasari somle pasari lai hrivei muchu anni ni tin hrivei muchu tamberni ani deuh rang tamai India hrivei muchu to jong hi singli sangni zariat le paruk antling to a kan video masa akhan nizan lama khan singli kan cross arin omthu kan tarlang to a kan cross na hi beisai phak ba ka tam anita ani hrileng kalzel dan ngai to hian Mizorama lockdown kan thla zalen deuh hi nakina kanin chhirna aniang ti a hlom hle in alanga kan thenom state assama hrivei somli pathum muchu ani to a test achak lo hle a Tripura a hrivei som paruk anum to boka Myanmar a hrivei za somnga le panga muchu ani to boka mindep mai Bangladesh a hrivei muchu to singkhat za somli le pathum lai anum to boka voin hian hrivei zaruk somriat le pariat Bangladesh a hian an hmuchuak thar le to bok ani sarkarin ruam manna anei dan hi zom ila chu ahim thokhat viau tura nga ila masemi puilamin kan zom lo na sa hle ti social network ranga video tam tak nen phochu ania thunei tu ta hnena lockdown rules zom lo hi thlenzel mai chi em ni ti hi ngai tu tham matling to hle ani Amri Hospital Kolkata cancer awanga enkol ani meklaya mei ni khata COVID-19 3 akai ni ti muchu puh roaming liana vairang te lammi chu ni jandar som le minute som level khan aborala arwang hi Mizorama hian lak chho thei ani don lo ani puh roaming liana hian thisen sang jun thlum le jun kong fel lo alo nei thina ni kumvela tangkhan kansarin atlak buaka aizola po hun engama chen chu enkol ania March tha chonhulam khan Kalkat a hian in enkol turin an thlok tha an thleng tla fel plot ti in national lockdown kha puan zui anita a thlona service po ti top anita vek bok ani kha pu roaming liana hi afapa le afanuten anom puya Kalkata athlen thlak nu lok hian junthum na tho nge ni akepani chu na adita ema enkol nein omzia anei tamlo ani mai theye Dr. Ten akhub noi ve a ake hi antan sakta niin tarlan ani puh roaming lian le kan saradam lo mizo dang pakhat ten COVID-19 3 an kai ti me ni khata hriat ani ta ka khan ama ompuitu afa te pani po chu quarantine ngal ania ompuitu po nei to lovin leinat om takin nizan khan chatuana tan minkal santa ani afate pani hi an sample lak a test ania voin kha result chua ni tur ni in soi ania result hi kan hre ri lo ani puh roaming liana ruang hi serlui bial tu MLA pularin sang ralte chuan Mizorama laklu tumin theitopin ma ala a mase Ministry of Health and Family Welfare in COVID-19 wanga thi te ruang song boldan tur guidelines asiama COVID-19 wanga thi te ruang chu troi theilawa song bol phal ani lova heiwang hian motor le thlona mangpo in phurson arem chan lo ba ka West Bengal sarkar chuan mundanga phurson arem ti lo bok ni in soi ania Kolkata Mizoram additional RC chuan voin hian death certificate ala chuakin West Bengal Health Department a athelu tanga Health Department chuan puh roaming liana ruang hi Kolkata Municipal Corporation a lanin KMC hian anboi puizui don ni in soi ani hriat thaichina puh roaming lian hi mizo jinga COVID-19 hrivei thi pathumna ania thakalta April ni sompanga khan Shillong a Bethany Hospital nei du Dr. John L. Sailo chu COVID-19 hrivei in khovel alo chu san to a April ni somni pakua khan Presbyterian kokran upa mangaya Rangoon Myanmar chu aboral vele bok ani kha mizo COVID-19 awanga minkal santa te chungkwale anlaina te itong trai pui ang u aizol ZMC a COVID-19 awanga enkol mek kan nei ero azia omzela WhatsApp lama po chung ko group lama aron trong ve zeu peito ani ti kan hria a alom om hle ani Dr. C biak moy chuan Italy rama COVID-19 wanga thi an postmortem mi somnga chuang atangin COVID-19 3 hi an pneumonia pangai athlen wang ni loin chuapa thisen jam atikhang thrombosis awanga thi na thleng thrin ani ti an hmuchuaka chuti ani chuan respiratory thok tirin omzia anei lowa
khol manga in enkol kher lawin antibiotics antiviral steroid le man ro chitang te man mai tur ti in anjeka hei hi thulom om chanchin tharlom om tak atlingin ashriata an positive ti hriat vele man tran mai tur anti covid virus natna hi omna respiratory disease nilawin cardiovascular lungle thisen jam natna ani jok ti an hmuchhuak thar ani chu hetiang ani chuan he natna hnathawh dan thria in thina pumpel thei abei sei om ta le ani US ero rituar na saber nima se ram house em ani awang hian indo hi achak jek emmi ti mai turin tuna hian aw meka coronavirus chungchanga China le WHO amo puna chu diknge in asia South China Sea China do turin US le Australia chu anin ready to ni in China hi an challenge na sato le ti CNN in atar langa US news channel zongjong deuh thoten hetu hi an puang deuh vek to US le Australia in dolong rolten South China Sea nun chan anjir ti in an tarlang hlom ani YouTube lama po voin lam khan US Defense Today ron tarlan ni in US le Australia hi news channel rang rin angot in anlo ti mai vak lo nge ni ral thum chi kim nen anin ready na sato le an lim kha lo US sian China hi akap ngam tak takangem le Twitter lama American mithan khatchuan khovela muanna awmin du chuan China Communist Party laka hian indona puang rotin Twitter ate antar lang deuh choya US Defense Today in US le Australia Warship 10 tuipui le van boruaka nunchan anjur live video aron tarlan po comment atamin US le Australia te antranzia ansoinem le ani hetiang hi khovel din mun ania Sri Lanka ra harsat natam takin tuna hian mintlak buak mek ani